ตัวนี้ไบเบิลทูอินไซเดว่าก็ได้กิจจูเยซูฮิปะทินหัมอหิเลาและมิฮิมหัม subject ป่วยมอตะอิสงจังทูอินไซเดว่าเฮวานุเลสินาสาคูตัมตะเยซูคริสต์ปะทินอหิติยาหาจังดวาดาวฮิมีดิมเซตอมะเฮฮิจลาจูมุสลิมสาคูฮิอันกิมเนเป็นอันสเปนดิสันอินสุเลเอโฮลาอิกินเนปีเป็นอุติวเตเมสไซนิกเฮาบุงโฮฮิOld Testament New Testament isim kompiu takhatta ilat kompiu ai wanga Krista pathina hi poi tia ha changdawa dom changmil khat ai vinai kaloi phata ta jongom nitin phatina ke hu pi jing khat jong om vinai ain la hi che thua hi ha ta ki kal ka hi ven loi le pa hi da chun ka phawin nom tan hin khu ka mang thei we ain la theology la lampang Krista divinity to dola hi uile kial ka ba ayeng wa na tunya hi cho hi engkal na ding le mo de na mo nga hi chi hi ka sei no mai po in ain la keima viewpoint mo nga hi Krista pathini hi dan Bible a ko na hi kain sei do nom zo hi si phat ke chai ni ngai dio hi aje chu nang hon jong nang ma viewpoint na nei dio he na hi si dung zo ya chu pathin thu in vet ding tunya ke viewpoint jong hi na phat chom pi kha wa le nong ha ding a phat chom ding ai thil khat chun kei pathin ka hi atia hi le hi tabang qualifying character ho he nei ngai cho amas pena thilro si simpa creator hi ngai abana thilro si so pa omniscient munjo sia pa omnipresence tha thanei ben omnipotent ton son am jing eternal existent ton sit na nei lo athing holy and sinless hi ngai lut na buling sel love and mercy thunei vai hom chung pen agam nei to sovereignty hi ngai holding da lo accept worship and prayer hi ngai hinna pi thei power to give life hi ngai chon sik ngai dam theina power to forgive sins anei ngai hi tunia hi chi character nei lo ho Ram Krishna Buddha ki te ho ba min ho thei cho ai le hi chi ho character nei buling sel kha chu i ho thei ma mau hi ai le hi chu Jesu Christian anei hi nam ama hi i ho di u hi nam tunia hi chi character loi khat pen anei lo wa jong le Jesu chu pathin hi thei lo di abon chi kya nia lewang chun tunia ita san di win i ho khangai we iti di wa na tunia hi philosophical viewpoint thu ta ka pi gu hi point logical jong na sata ta ka hin kai do gu hi point theological jong deep ta ka hin bol gu hi point plain thana Bible simple ta sei na hi Jesu pathina hi dan pai ka hin sim na go nei ai cho Bible sei chu kai ta sanei jing in adang sei ni jong ka nei di point kai sa nga ching zo thim zo tam ta jong yu mo na za na Jesu hi pathina hi tia sei do thiong kyum hi chong Krista pathina hi kiti hi ema testimony ema hin khwa ko na jong phot china theilam pi dim se nei hi chi point chang hi kin jong ka hin khwa ka mu do khat so hi in ya chu chi kan share hoi phat ke chang nga hi ti win na phat chom pia jong le na nga dinga pha chu hi jing in chong le amas pena poimo pena kema viewpoint hi keman di ka sa ta khat chu hi ta ka hin share go chu hi nei ya chu Jesu hi thiljo si simpa ahia le pathina hi ding quality khat chu ai ta nei Bible chang sim hi tiwin Christai creator pa hi mongam zon bung khat chang thum thilro si ama si ma hi omzo si ama lo khat sam poi English pauchun all things were made by him and without him was not anything made that was made at the end Bible chang sim me tin zon bung khat chang som ama chu wanu ya ongumin chule wanu hi ama si ma hi ahin wanu ji ama he poi he was in the world and the world was made by him and the world knew him not adikin na Colossia bung khat chang som le gup aje chu ama a chu thirjo si ki sima a hi wan chunga lei chunga thilmu theile mu mo lalto na hi han loine na gam hi jong le pi put na hi han tha thunei na hi jong le thirjo si ama kon le ama da ki sima hi hi tabang chan bo hi miem khat chunga ki pi thei dem so pi te ho ta sanum lo he na wan nu ama si ma hi ati thirjo si ama si ma hi kiti na ama lawap thil khat cha ang ki sim do poi kiti ngai tu tangwa mi him mai dinga quality thelo hi chi na ya chu Jesu Krista hi pathina hi mong ti phot chi nei tunia ka sei nom chu tuni subject wa hi Jesu hi pathina hi lo la mingol khat hi ding ai ai chu atu se ho hi mi him kam chang hi lo hi in pathin ki sa kam chang ai ya chu mingol ti nai ya chu C.S. Lewis ni sei banga chu Jesu Krista hi pathina hi lo la mingol pa alhu ki wat pa hi ta ni sei chu hung di ding ai
ai la tu ne hi Kristai pathin a hi a le chun a seyo hi khat sa adi lom pon adi su ke miching pen aching pen a su pen a hi ti chu i sei do no mo hi ani na jesu i thiro se su pa hi divine qualifying character ni na zon bung som le gup chang som thum nang man iza kai ne su in chule mi koi masan nang ma no do ding chu nangai poi ti tun ka he ta ve hi cha ko na hin nang ma pathin ko ma ko na hung na hi ti ka ta sanui sei ju te in jesu chu thiro se he pa tin a phot sinin ban zon bung kha chang som li leget nethni le na za hoya ko na idi ne he tham ati jesu na don bun aza philipin na ko masanga thei chang phung nu ya na umma chu kamu hi tai ati e ya chu thiro si a het dan chu ki chien ta sei ju te le mi mal ho in ani phot chi ni aban le jesu na sei git na zon bung som thum chang som le ko tu akala ahungui lun ting le ke ma hi ama chu ka hi ne het na ding wa ahungui lum sanga ka sei pi na hi ve leisit khang abula pat akichai chan ge ding asai he aya chu ama thiro se su pa hi je he hi tabang hi mihim character hi theilo he so bi te ho hi chi kam chang mo hi mihim kam chang dinga gyal dinga jong hi theilo kha chu he aban ta le divine qualifying character athumna jesu chu munjo sia pa hi dan omnipresence hi dan bible asai kinin ephesia bung kha chang som ni le ni chang som ni le thumi simle chule ama thiro si ama thunu ya kyang tonu ya koi so hi chule hobung chu thiro si lu chang hi na pi hi chu ama ta sa ya ama dim set bunga izaka dim sa hi munjo sia dim pa a hi le pathin chu jesu chu pathina hi in ti kitchen ta omnipresence hi na cha phot chinin Matthew bung som ni get chang som ni chule ke ma no ho ka pi thu yo se bon chan ni ding min ga hilun chule ve win wanui le si kitchen ni ge in ke ma no ho kom pi jing na ve ama mi mal ta jesun le si kitchen ni changya ayum piu asai do ni hi chu omnipresence hi na character qualifying character sa phone do kina he alin a jesu ita thani pen omnipotence a hi na phot chen kin ani zon bung kha chang thum thiro si ama si ma hi ama lo am kha cham poi ati na hi hi chun tha thani pen omnipotent a hi na phot chenin colossian bung kha chang som le se gi na sei ben chule ama thiro si masanga an jing sape a hi chule ama a chu thiro si su a hi ati le almighty na thiro si sunga tha thilbol thei pen pa a hidan a phot china hi in hia chu divine ship qualifying character li na jong jesu na phot chinin mihim a hi pot pathina hi ti cha phot chini nei mandal jesu i ton sor am jing pa eternal existent a hidan kitchen ta sei jin a hi thupon bung som ni le ni chang som le thum keima alpha le omega ka hin ama sale no kha ka hi chule abul ale ka hi ati nahi mandal zon bung get chang som ngale get jesu na za wa keima no ho ta be be ka sei pi ni hi ve keima abraham ma sang pe a keima anom sa ka hi ati hi ta bang hi miem kam sang kha i thei ham so pi te ho na pa to anum khom jing sa pe hi nai ki ti tho hi wanga mi hi me hi ki ti te te chu i pi logic ham i so pe ho me sai ni on a ha sil jo chi na tu nya hoi tai ngai tu di mi him khai ki ti chu pa pathin to anum khom thei lo di pathin so lama chu pathin special a point ball wanga chu mi ma hi le pathin to ki bang thei lo him de aina tu ne jesu kam changi pathin to ki ba na nei su ke alpha le omega ka hi ama sanu kha ka hi ati chu self existing person na eternal existing person ai dan ki chen ta pho chin hi chun divinity a hi mo anei mo ti ki chen ta pho chin he mi thei lo he so pi te ho chi aman ta le zon mung som si gi changa chule tun pa wanui sanga nang ma to kanai khom lo pi na chu nang ma ta to ki gom nei choi anin nang ma to inom khoma ki sai wanui sanga pa na mihim khat hitabang su hi thei lo hi na hina khata i gel du he pathin thui gel ding ena hil chit me ding lo cho jesu pathin hi mong ta phot chit na ding bible adinga subject se katha sit pen chu cho hi ai chu mu chit sa ni sa sola ma satna somla ma thum banga kho jesu krista pathin ai ne pai ki chen ta phot chit no bible ai ki chen sat sa hi sei chen me ding dang jong di lo ai la gup na jesu chon sit na nei lo athinga hi ati nei holy and sinless
nga divine qualifying character number 6 na First Peter bung ni chang som ni lani ama cho chon sipon akam sunga yang duha thepla na akimulo ahi ati e Hebrew bung li chang som langa aje chu I hat mo naw e het pia e thu pi pha lo thim pu chung nung nei ya hi po ve e bonga imelam zo sia lep na le patip na to kha ahi zinga chon sit nei lo hil zo inei zo ahi ati sala Hijina bat sahi Jesu Krista hi 100% God 100% human being ahi tia phot sit nai chu aya chu ama chu pathin hi awanga mi ma hong pina chon sit na nei lo chon sit na azo ahi le hi chu kitchen ta phot chin vet sana hong pin nan nong chu hisap leo chu Mary chu 100% mi him ain abanta hong ki zil na thagau thing chu 100% God hi chona asutale 100% God le 100% human being ki gom khoma hi si DNA chu ki gom khoma Jesu Krista chu mi him nature hong pinga na pathin le mi him ki goma hong ping hi cho hi chu na vet sa chu Jesu Krista chu 100% God 100% mi him hin chon le chon sit nei lo na anei theina jong hi pathin special ta avian je ai po in mi him carnal nature chon sit na ta sa pupuma hi chon sit na azo hi ti pai sei do no mai mi him khat ko ha chon sit na nei lo ding kyum ma rom bung thom nan ki chin ta sei lo mi zo si chon si ai tai a chon si lo kyum lo he ti na hi ele Krista chu mi him he le idi a chon si po iti thei lai ham na zi nei lo he so pite ho hiya chu ama hi pathin a hi interesting ta le mi him jong a hi in hi chi mi him nature kuma chu chon sit gar azo hi ti ki chin ta Bible na sei sagina Jesu hi ngai lut na thing share nei na ngai lut na bukim share nei pa love and mercy nei pa he ti nai chu zon bung som nga chang som la ni ka thu pi hi chi hi ke man ka ngai lut bang hin no khat la ki ngai lu tu chi un hi chi ngai lut na chi ta banga phot chi nam zon bung som na thum chang som le gop aye chu pathin hi bunga hi van nui angai lut je in acha pa chang khat che cho pi ta na hi koi jong la ma ta san chan chu mang tha lo wa tun so hin kim lo nei tai mihim kha ita san ja tun so hin kim lo ki nei jing tham so pi ti ho Jesu Krista mihim character khat ai bewe ta ka sei do jing ki ti ke wang ke ma interpretation da na blasphemy hi ka ti pathin tei tom na sang pe nei na apathin hi na ta san zo ra ami mai mya ta san na pai pathin tei tom na chung nung pen thing ta le pathin ka ho poi ti na ahi ti hi ke ma interpretation na ka sei no mai Buddha omin pathin ki hi sa Muhammad omin pathina ko na hong kon ki hi sa na abanta le Ram Krishna Vishnu Lakshmi ki thodim sedin koyam ami te dinga chon sit na hung thia hung ki pido ngam koi mam po nahi hi chi hingjing pathin bo hi ai mim nature hunga hung ki pido ai hi tabang pathin dang om po nahi hi chun ngai lut na hing share nei pa hi ki chen ta phot chi nei na pathin di ta hi na pa phot chi na zo ai ala sam na weakness na pa phot chi nai pot aha dan athu nei dan alo pi dan pa phot chi nom na ai number 8 Divineship qualifying character number 8 Jesu ithu nei vai hom le agam nei tu ahi na ki chen ta Bible sei hi John bung som ge chang som thum le gup Jesu na adon but in ke man ka gam hi chi wanu hi poi kaleng gam hi chi wanu hi le zudo ho khona ei ki bido alo na dinga ka su te sa ding wa hi ahin la tun kaleng gam hi chi akona hi poi hi chi na sei nom chu hi chi lengam sanga thupi ro chunga vai hom thunei ka hi ati acha ta hi le chun hi chi lei si ki wi lowa ama hi thunei ne yo si le vai hom ne yo si nei pa hi ti ki chen ta phot chin hin hi che thunei na chu Daniel bung sagi na Krista lengam hung thun ning dan ki chen tan gi sei and there was given him dominion and glory and a kingdom that all people, nation and language should serve him. His dominion is everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom debts which shall not be destroyed. Ati na mihim khat lengam chutun sot hi thei ding ham so piteo ayil chi dijan nong ka he be poi na hi ji mihima ding mihim mai me agel thei chi hi lo he ichen tan Bible in Jesu pathin hi na phot chi ne nei nisa thumlama aswa sorry nisa solama suwa thumlama thumbanga kichi mi yo si he thei thu ta ai
aman ta le point number ko na divineship qualifying character jesu hi holding da lo hi aye chama pathi ne hi je accept worship and prayer na zon mu som ni chang som ni leget thomas na don bun aza kapakai le kapathin ati ne hi matal Matthew bung som le li chang som thum le thum then they that were in the ship came and worship him saying of a truth thou art the son of god ati ne hi isin bi say ham thomas kapakai le kapathin asi yutin worship abole ati cho na kitchen ta jesu ju mi ma ya le ta bong hoi accept thei lawe na ahong pin pe na jong asi le ka thim hoi now sen chu sibe abu na bo khoi ati thilpi man lupen divineship character vet sana sana bego mul ho pikit vinai ni chosen krista hi pathi na hi ti kitchen ta ahin phot chit to pe he ya chu pathi na hi na ki mo mo sa thei lo he pathi na hi poi ti te te ki ti hi hena sa sa ki mo mo sa hi deu ji chu tei tom na sang pe na hi ti hi tu na ka phon do do me som na a jesu hi hinna pi the hi power to give life anei jina hi zon bunga chang som ni la khat i zenem ti le pan mi thiwa kai thowa a hin sa banga chapan a hin sa no no ma hin sa hi pa to ki bang chana sei mi him to pathin ki bang niam so pitio na mi him to pathin ki bang niam hoi tan ngei tu ti ve isu question len ta ai jesu chu pat mi him mai mai hi ai le pa to ka ki bang ya ti jing thai lo di man ta le zon bung som chang som ni le get som thum ke manamo chu ton sot hina ka piji na he is god so he give eternal life amo chu iti chana mang tha lo ding hi ven chong le ke man ka khona ko na amo chu ei la pi lo ding hi koi man ati nai kapa amo ke ma ei pi chu imazo si chunga chungnung pe nahi chule kapa akona chu koi man ala pi thei lo ding hi ke ma le pa chu pum kha ka hi lo ne ke sang kapa chungnung zo ti no jang video ma swani sei ta bin tun aviaren sei ta poi ti bin hi cha sei num za ke le kapa pum khat khat ka hi ti cho mi hem khanin pathian to ta khat ka hi ati jeng chu so pi ti ho hi thei mo mong lo e an la mi hem sanga ipiam khat hi na khat a hi ja chu jesu christian hi ta bang kam chang ya tho the hi na ya chu jesu hi mi him mai me agel thi po in pathi na hi mongi tikichin ta bible phat chi jingai bantal zon mu som si gi chang ni nangman ama na pi ho zo si cho bon sa aman tun so hin na pi dinga nangman ama chu mi zo si chunga thunei na pi hi kitchen ta hin na pi tu hi ti bible phat chi jingai achaina divineship qualifying character jesu in chon sik nei dam thina power to forgive sin anei je lukbunga chang somni somni lakhat chin ata sanjio mon ama mi pa na chon sit no ki ngai dam hitai ati chin dan tu sunu la first sai hon tai tom na tu sei pai koi ham pathin telo chon sik ngai na ngai dam thei koi ham tin agya lovin a hi banta le Matthew bung ko chang ni chang tum chin vevin mi hon alup na khun pumin langthi khat a hinga aim puvin jesu ata sanjio chamon langthi pa ja chun chapa lungmung ta imna chon se ingai dam hitai ati hichin vevin dan tu sun ho kim khanin alung thimun hipa hin pathin atai to me ati vi nei singai tu tangwo pathin na chon se ngai dam tai ti lo se na chon se ingai dam mai tai thunei ta ma on authority mana se cho ji ya chu farisai le dan tu thi mo chun amu ye gu wa mi ma khat bi bi akipithin sa etiu cho ema ma chu ki pathin sa ai lo win ama cha pathin hi ya hi tabang authority cho hi tabang power cho so bol cho jesu na ya cha tu nya hi jesu pathin hi po itiu hi nan du suno le farisai ho tabang be ma mit cho na lai ka hi ti ki chin tai mu de hi tabang a mit cho chu hi wai le pa pathin jong he nai lo hi ve i ke sa wang wa jesu ka pampoi pathin hi poi to hin pa pathin lo ka pame tiu cho ewanga ama divinity pam thei lo hin pa pathin jong i het nai lo hi ti tu nya ka sei do no mai ai ju ki chen ta bible sei ke ma chu thu ta le hin lam pi ka hi ke ya chi lo chung koi ma wan gam pa ko ma hung poi ki chen ta sei chla jesu ama divinity nei ka divinity hi nai na reject wai le pa jong no mu lo de ti nai chu plain than gi sei le na chi chu he so pi te ho ya chu i va ti nga le bible chang ho hi nil kal ji jong om pon abon sa kya mihim kam sang mai mai hi lo mihim kam chang na ki lom lo ngan jesu na sei ichu ama divinity na mo phot chit nai 100% na tu nya ka sei nom chu jesu hin
ke hin hi chi ka hi ke pathin ka hi ti ho kam jang cha chi sei hi weta ain la ama hin pathin ka hi ti sei lo wanga pathin ka hi ati nai demonstrate action a vet sa tho hi mim khanin ama ki sei phat de du sang ana to ai vet sa ting le pa cha no hi lo le si thua jong na ikama ki mo sei phat pana ke khu chi kai ta lien ta ki sei sanga I na pa action ai pu ro ting le min ei za bo le cho hi chu kristana bo le cho atu sima hi ama hin khuwa hi apathin hi ama ki choi sang ge gwa ki lo pi sa ta phun le le lo hi ain la action a bola min a hin gin mo nang pathin sa pa ne ati ding le na sei chu ka hi ati ji ji hi chen pi bat sam mi chingin alung kot kyong hon pathin hon pathin a hi nai mu do na ti nai chu aman ke pathin ka hi ati a min a hin mo ta san ji nga na asu sa ai lawa ai ki chat na ki chat thwa min a hin ta san ning pai je su na dei lo hi a hin la a character ho a hin ku tu simoi vat na sim da ka te hi chapa pi kidang hi azat chu me hi chi mi hem a hi thei poi ki khat min a hin het da alung sunga pin tha na mu chi ngom ning hi pathin in atu sima e vet sa no moi ya chu muslim ho le me sai ning hoi ki bang cha no cho so pi teo bible hi chi chat chat pathin ka hi ati na hin phet doi ati ra le pathin hi poi ti hoi a ho lo cho hi ta bang ho chon pathin a mu lo be ding hi ti tu na ka sai lo no mai hi ta bang thuil hem ho le ki lam bai na lam pi ho a iki hen ko la im lo na di ven tu ning ke taw jing hi ti win jesu krista pathin hi ti hi tu nya pa kai mina ka phon lo no me wanui le sit billion gup mi hem la billion livalin jesu pathin hi ata san lain Kristan gala zawin ay setan su ni mam jing ning pathin pathai bo pi tawan